mpamagarire gitifu umurenge. Aro, ni gitifu turi kuvuga nawe umurenge? Hari akantu narimaje kuvuga kandi nayinekereje. Urabizi cogamu yabereye mu Rwanda, twitwaye neza kandi mwarabibonye. Ngiye mwambabare mukama miliyoni nakikura umugore kwa muganga karwaye. Ngo oye nayo mufite si? Oya ko boss abitwitwaye neza, ibintu twarabikoze neza mu miliyoni umugore wanje kwa muganga. Muzabicisha mu mategeko oya. Namagare gitifu umurenge. Aro. Ni gitifu umurenge turi kuvugana. Ngiye banyita Prince Comedy. Nagira ngo ko nyine twumvishe ko cogamu izaduhaye mu miliyoni. Igihugu kuba coga muri zabera mu gihugu muzaduha ama miliyoni. Ngiye mwambabarira mukama kamiro utumiliyoni tungahe si twinshi n'utwo ndi kubaka. Nakikura umugore kwa muganga karwaye. Mumbabarire n'ukuri mu mayo mafaranga. None se ubwo koko ubwo uri kumva biri buvemo niba n'amafaranga nasi ko mwatubwiye ngo coga munibera mu gihugu ngo abaturage twitware neza. Dore ngiye ubu ngubu abantu bamaze utuntu ngo munzi ubuse ko ka miliyoni nzayabona gute kandi umugore wanje agiye kubyara. Ambaye koko mukama amafaranga. Aro wa muntu arankubye ubuse ndabigenzu. Kanamagaye gitifu akagari we wenda yamfasha. Aro gitifu akagari umeze ute? Izina ryanjye ndabizi urarizi. Najyozi kandi kubwire banyita Prince Comedy. Ngiye nagira ngo umfashe. Turasangira ku mafaranga cogamu yaguhaye. Ngo nayuma uziko ngiye ashaka kunera umujinya. Aya masogoro agatamuteza cogamu. Nayiguteja ngiyewe buriyo. Nayiguteza. Ahubwo ngiye mbwira yo baguhaye tugabana icyakabiri cyakabiri. Ngiye nutajya vanda yiguteza. Nukuri singiye nomero ndayifite. Ubu ngubu de nandi kwarikara message. Bagwa miliyoni 5. Ako giti ubuse koko kumugore wanje ashaka miliyoni 5 uri kumva biri buvemo. Kandi ayiguteza. Cyangwa nyiguteze bagufunge tuvuge ko abaturage twaragutoye imigambi yawe turayizi turakubaho. Niyo mpamvu ugomba kuduha ku mafaranga cogamu yaguhaye. Ngiye uzamizo miliyoni 5 zisangiza abaturage ngiyewe nzavuzamo n'umugore wanje. Ejo amafaranga nataba yangezeho nzaguteza cogamu. Nomero umuyobozi ndayifite. Gitifu ndayifite akagari ndayifite na president ndayifite. Gira vuba. Tagituburiye yiwe. Aro ni mudugudu tuvugana. Ngewe ndi governor w'igice cy'intara. Aka kanya banyohereje amamiliyari 5. Ubu ngubu akamashini kari kuyabara. Kusanya ba mudugudu banyamasibo mwese mwegeranye abaturage. Atansiyo ya mbere buri muturage ufite indangamuntu udafite indangamuntu aragowe. Mubakusanye. Izina ryanje urabizi uraryubaho. Ugomba kunyubaho. Wo bakusanye vuba basanga aho ngaho mu gasantere bakabanyoye ama miliyoni. Gira vuba ariko hari akabazo kabaye muri systeme za machine kugira ngo mikuze ayo miliyoni cogamu yaduhaye. Bwira mukozi wawe shaka miliyoni 100 yohereze kuri nomero tuvuganaho ya guverineri. Gira vuba yohereze kugira ngo nangi iyo systeme bayikore kugira ngo ayo miliyoni abagereho. Ni munaburaho make mujye mu baturage mukumbe bayaba mukanya. Gira vuba kandi yose kuri nomero dore n'ibintu babihura. Abaturage bashaka amafaranga. Muzongera gukora. Buri mutu uziko buri muturage yemerera miliyoni 3 ufite indangamuntu. Gira vuba. Buse koko barayohereza cyangwa imitwe yanjye igiye gupfa. Bagomba kuyavuga. Message ya mudugudu. Yega miliyoni mana yanje we. Bega miliyoni ndakize we. Ubu koko ntago basika ko bantu umutubuzi. Ntago basika ko nditwa Prince. Cogamu n'amafaranga yasize.
ndi kumubeshyera nta mugore mfite kwa muganga ubuse amafaranga nzashyirayo ako mu kanya ndatamamagara umuntu akasikarizo izi konte bate bazifunga yabanje kuyabikuza kuko leta ishaka kunkurikirana ye usikari byo abantu bose bari bazi koko coga muri irangira bazakira nakazi ubuse ko mbahekuye babure gukora njye se ko nikiriye mubure gukora kuko ndabahekuye